Kawai ka ambulance kebadan yaw number ML0 San X Prasan Iway Pra kala kongpong haka step arterik Jemang haka suruk ba hanongpo Riboy District kat ba kadang temu ban penpoy ya kemet yam Shawes Karo Hills. Kita long kubor kiat hu bakan ka jingja kala jia haka por kumbahan Rio Bajamin stamp kat ba kan ka ambulance kabala penher step ha kadang wana negrims da ka jing temu ban penpoy ya kan kemet yam Shawes Karo Hills. Henry, hadin bakalapoy hanongpo, unongnya juga dengan kali. Syem nala syu bantek lakam ya kali, kabala penong bakan kelak kongpong no hasurak pa. Kat kum kijing tem balayo, laong bakajing penhers dan kelak benlong kadau kabala penong ya kan ambulance, bakan kelak kongpong, bat wanra kajing mensau ba malu mala, ya kikat tu kat ningut ki beriu ki badan hapo. Hadin kan kajing ja, ki polit nakatanat traffic na nongpo, kilawan poi mardor hakan jaga ban pen riak no ya kiba mensau sya nongpo civil hospital nak benta ban ajing sumar.